Aha, attention TV, mo bi akwaba de ebaso ensem ayekoso. Ewo Ghana mem ho say social media so ye months so. And ye de beso mo attention TV. So subscribe to YouTube, subscribe. On like YouTube, so like, comment and share. Me ko Facebook and so there. Attention Tvgh so follow, like, comment and also share. Abusia ene ensema beto dwane na ene Nayas nsem ya na wotwi ekoso se woni nukunu wadamfo akoda we ana obi bia ba bonten a wo kire na adwen ede afa ho ena adwen cha ye beso akofa everyday video bi ho so eye old burger akoye obi ono so social media so na be kan se ende asem beto form and so ba social media so no abaye ne reaction ede afa ho ono so ede na adwen anasa ono so aka na adwen wochi ma kire se kam ye koye se ye hwa enye Nayas fault na nina eye nikunu ne fault eno nti wo se we de nikunu osanso eje Nayas back as a lovely wife yenko tie old burger enum nsem embassy ya. So the only thing we hear attention etuti mi ho ba bi na ote akwa bi ho akwa ne ka prekura woni oba no nkwa na timi ko bread ni sika ma oba no obema no but tia ote ho no onya attention bi everywhere ope se oba oye oba papa na anya ya no mofo ibi no se ohia sika akoya ade wo ho na oba na onene tinase nidie kwanso na ne kasa se oh akami me pese kami miskaya obi se me pese kami boa opa nemom maso ye hye miniska batodo wo de misro ma me time kakra wate ma me time kakra na me yesi dem onene kasa boko sa kama sa ope no mo so de ase pasa oni oba ate wa sika wo mani bi asumdie wo mani bi a me pa cho oba no nyankopa money sa se o metina se na ne ho nkyere ne sa kwan ne so ntini mesre obekọ eno de uye dan obekọ so de ase obi wo ho a onko se magyaw ekọ because ebia waware no na mom de obetumi aye ne se wan hwa bebia okọ ya onya comfort kakra no de bi obetaya ye den akọ nye se enna obema kro ne beda no obema no ne da esin wo dabi omu nyina mutimi ne oba ne da pepepe nemom okọ ho no the kind of love unya ho no ya maniska bia ya nya nhwu enso nani je ho wo ni se enra meka asem bi se obema bia wa komiti oba fufuru bia no or try to be proving ho ama oba na believe say ono oye better than all men. What do you say? Sa penete what she afoforo no de sa pepe ben no say angel it is oba nya ne nsako di sa obema no okoto sa obema ne nsemu a na gye ya ne say owo better place ba bi nuanom se woni oba te na se woni bia oba omuade wontumi nya ne hwe oba oye dwamanfo wontumi nya ne hwe oye oba ma na hunu sa ade na mefa akwase antena wo gya no wona ko oba omu me oba wumu me a that is one thing I be hating in my life nkura enti aware na eyesen kura betimi agya aware na ko de besi bia ensi betimi agya yakọ because wumu me oba oye dwamanfo a the same thing but apart from that and dey bi Ori ase o ti say dem make say ma epe ahoto no emema so pa ahoto sa I say emema yetumi handle issues be more than a ma say den obema ehia ahoto a ono so de be den o de be ko adwuma akope sika aba na wo oba no so say wonya adwuma o de support wo na ade so de ase enti Nayas kunu oni option bia say yadi ne yere na obeje obefa ne yere back because ono ohuru say enam say oye bema nyansani nti no meka say oye nyansani e wo ama ne yere akwa ma obi adi no na waje ne yere ne back wa accepting the mistakes say ono na ma ye den ye di ne yere
Oba bia nya. Oba bia enya. Enye se onyakura but ebetimi ato oba bia se wo free ni kunu nchen akọ baabi. Eye easy say obema betumi adada na di no. Enti wo obema na we onsa aso oba no mu no. Eni kwa say woman reasons bia e man di cheat. Eni kwa say woman reason bia man di call out. Me repeat biem. Oba dwamanfo ye dwamanfo. Oye den a de obeye na obeye. Ori ase. But e bi wo ho a enye saa note but oye weak wo niema bi mu. Ori ase. Ye obi wo ho a me metimi akobebi aye no monsa. Me no monsa. Metimi akobebi aye num bi. Me num bi and of course many nipa ahodo a enum bi anante for more than 20 years. Yeah, they be as almost see most of the time we will be nade. And so man no we. What do I say? But ena you will be so or you so weak say. Or could be bia. Yes, yeah, num be ya or benum be. What do I say? On to me chain on to me control no benum be. So on person benum we na then obey. On could be bia ye num be. What do I say? It's your Bible on him no say. Me di obema et bemi na okasamo na odinensa kamia na mene ne nko na wo baabi a ye yiso obema betumi anya mene me ada ene me ben obema bia e wo sa kwan no so da ya wo man bi e wo ho sa enti memma oba ne kwan e ma ne enkoto obema bi nsem because aho kire wa abrochire ha edi se me makofo oba Africa na ba na oba no wo me nchen onim baabi a na me nafofo a eba afie ho e na ohu omo na ne ho akire no mapam na si abonten a ofeli se me madam funu mom embom ne ho e na eso okọ na ne one oba be kasa just oba otimi control no no okọ wadam funu na wadam funu ya e make attempt bi a she will leave obeto aso akọ ba bi foforo oya obefam nyino obetuma endure but enya oba bia na tisa enyo oba bia na eden etisa eja obusia Nayas kunu patisa o say ono de opani yire ampa that is how power yire because mistake you know why ye eju yire ne dia uni any other option bia say e say wo power yire so dia say and member tena bonten e meka say o yire chitinti wagyan no o dia say oba no kra de say de akoso no kra de e me ne oba no kra bia akama mafie bi. Yeah. If I say like me, I can mingle with bad friends, but I won't participate what they are doing. Yes. Obey to me, any bad friends are nanti, but I'm participating on what they are doing. Me so the same thing I me made me to me aye. Many boys and nanti they make me feel as me person me no, and I me ye me pa. They omo ye no to me for say me mama nyebi. So they are here. Yeah. Sapepe etino memma kwan emma oba enye sade no oba emma kwan emma wukunu o boyfriend enye den enko places bi because you know your boyfriend better than obia so unim say o boy we say me man kwan emma ne ko ha the possibility say obefa oba obechiti no high etino me mama boy kwan e ma ne nkoda etode na mema ne ye feel say abusia Nayas nsem ya old burger so ababonten abereacte ana ye de ho nchiremu e de abesomo e Attention TV so mamenka wo say ye University Foundation ana so yasena ye de dwumedie ebesomo e Attention TV so ai ni number no e 054 8302 85 ebusia friend na woni no edwem komo Efanfa Foundation ho wona woni bia jankamo browa eno team patch of friend aha Attention TV so keep watching.